ka jeno lena ke tswa ke le kgopo hampe hoba ka jeno lena we mean business. Ke ne ke qala ho etsa mahe ka air fryer hoba mahe ao a teng ke a emetse mara bona le teng ha tswa le jwang. Bona OOTD ya dijo tsa ka heng. Le a bona ke odile take la bona ke rekile micro oven. Le a bona micro oven wa tjhelete ya ka. Empa he ha re mo. Le a hopola ha ne ke le bolella hore today we mean business. Lebohang o butse shopo e ntjha ma tlo rekisetsa coffee ya hae teng. Ke sendetse le one text ke mjwetsa hore I'm gonna be there in 10 minutes. Ke kana go ke msendetse text eo ka 11:10. Yeah, ha ke so aine tetsa ka di fail na hlo ya ka. Ke etse plan. Bonneteng ke ile ka etsa plan hoba bophelo ke ntle le plan. Ke ne ke batla ho apara tjena ne empebe wa bona hore di a tsamaellana ke hore ke tswa ke etsa dintho ka di last minute ka re le boang o ntjwetsitse o seng. Life has gotten so busy ke lebetse ho le bolella hore ke rekile phone. Ke rekile phone ya reng congratulations he se ke tseba lo le qoqela he wa bona hempe ke batla ho lo etsa style ke batla ho apara tjena ma ke lo etsa style a tla mpotsa ke tlo msheba tje ke tlo ena mo fela ene bonneteng ke ile ka ena molaleng fela hore le yona iske ya bona la hore ke a ena a le boang ke a mo tseba mo ke le boang ke a mo tseba never ka aenela le boang o ka tshwa ka aina tshebe hantle o ka ba re ke aine ho ramela mtshetse o botswa ho bona se di sa tsamaelane le outfit ne ke tla le bontsha I'm sorry I can't o hloya ka wa ile je it's gonna work ke plus 1 ya ka ena o ratile hello ke utlwile o ratile wa mpolella ntho tse ngata o nana le assignment e loreng ha kgona ho e submit ha ke tsebe man assignment tla phutha ha khutla teng ha e bane ho phutheha ha o sa phutheha a never ka phutha ke tla go bala fatshe ke ha ke se ke qetile he le hopola ke a bona ka re qeta ho thewa ka rakolo e nngwe e kgopo ka lona le zaza lena ne ke la Natasha yo bona ka re ke sekgo ka mora le bota ka re ke ntho engwe e kgopo yo ntse bibile ya ke le serious ke batla utlwa nix le zaza le betere ka ntle yo ka ho ba precious ke dula ke mo feletse ke mo ntshitse ka Vascomong ke ra long shoot bona Dustin wena la tsa confidence ya lezaza ke na yona mara at least strateng a watla a hlewe metseng mona ona lezaza leo ke la ka tlameha ke ho lentsha gore the way ne ile ka teng ha ne ke bona batho ba tla pela ka le ke ntsha di brain tseo e ra ba qeta ho mfeta be ke di khutlisetsa ke ya nteng ha se holene ka bentse ke palame Uber hore at least ha ke fihla ho be le grand entrance nyana give them something to talk about ke ne ke tla monana he coffee shop ya Lebohang e mona ke ile ka dumediswa ke Sonia le Kananelo the Dimples ka hare ke ile ka fumana batho ba tlo reka ke hore ho ne o so le busy empa o ratile ona le si kana ka reverse ne kolata o ratile ha bona ha ka fella can't be that ke ditse ke le mong ha ke sa phetha ke tla mo a sekolo ne ke no tla lotla di graduation tsa hao la ka ba wa etsa video call ke tlo ethena ona qeta be ke shebella kwa o ratile ha kgona ho tla lebaka ile bana ha kgona ho qeta assignment ya hae ene ntho ne ke mmitsetsa yona ko ratlo tlang e ba camera woman ya ka kapo ke re camera lady jale empa ke a tshepa le bone hore coffee shop ya Lebohang e kae ke yena Lebohang ona Lebohang yena ya ne ntse ke ga ke no mo aine le nnete le boang ke mmona ke kgola ha 5 ka beke Melbina re le dumele ke menu ya Lebohang he ena ke menu ya Lebohang ya di ice cream ke di slush puppy hape ka mona le boang o sebeditse ne kore ish bona Kananelo hle ile ka fumana le diaparo tsa ka e se ile ka mora nako re ha bo o ratilwe re ilo apara le ya mpona ha se ke apere e ka re ke tsoma dinonyana ntho ya hore motho ke ne ke dutse mo ka di hempe e ka re ke professor ntshwarang e le nna ke se ke apere ke motle ne e ka re ke ntho e dulang ka metsing e ka re ke ice cream e ka re ke gauta e dutseng ka ratoti e ka re ke diamond e dutseng hodimo a majwe empa ha re di tlwelle kaofela tsona tse ne ke ka rata ho Lebohang ka ho re bitsa ho grand opening ya hae ha se mang le mang a bulang a ba re bitsa le ha ile hore Moleboeng o ipitsitse ha fela a ne a le teng ene ne ba mborile hore mo ha e soka man mona teng ke ne ke se ke eme le motho ya amphileng skipa le kepisi tsa Everton le lebelle ho mpona ke di apere hore le lebelle ho mpona ke di apere every now and then le tsweng boputsong ba dieta tsa ka ko utlwe ke dust let's hope you enjoyed spending the day with me.